Ako vidite, večeras je mjesto janjeta ovdje preko... Šta se ovo peče harce večeras? Iberašung. Iberašung, a kakav je iberašung? Kad otvoriš vičiš. Pa reci mi šta, nema janjetne večeras? Pa možda je malo janje unutra. Znači ovdje su, da nisu ovo možda oni bijeli bubrezi od janjadi. Evo vidite, ovo su bijeli bubrezi od janjadi, ovi malo veći. Vidite kako to izgleda večeras. O kengure, ovo pomiješan, kengur i janje. A kengur i janje pomiješan. Evo vidite... Ovi mali su od janjeta, ovi veliki su od kengura. Znači ovi mali su bubrezi od janjeta, a ovi su veliki od kengura. Eto kako vidite, mi ćemo se večeras zabavljati uz ove lagane mislim ove kengurove i janjeće ove bele bubrege. Toliko za prvo javljanje. Whose is that? Huh? Harry's that. Oj, give me a kiss.